Šta bi se dogodilo kada bi Sotona 2 poleteo? Dobrodošli u novu emisiju Vesti u pokretu. Rusko ime je RS-28 Sarmat. NATO ime za istu stvar je SSX-29 Satan II, odnosno u prevodu Sotona 2. A ta stvar može da leti dalje od bilo čega drugog i da udari preciznije i jače nego bilo koji njen prethodnik ili protivnik. O čemu se radi? U pitanju je najnoviji model ruske interkontinentalne rakete. Nedavno sam video članak pisan na zapadu o tome da Rusi razvijaju novu generaciju oružja sudnjeg dana. S jedne strane, zapad se podsmeva problemima koji prate testiranje. S druge strane, jasno je da stručnjaci, oni zapadni, vrlo ozbiljno shvataju celu stvar. Prethodni model koji je nosio kobno ime Sotona pravljen je u Ukrajini za vreme Sovjetskog saveza. Naravno, pretpostavljate zašto Rusi više ne mogu da se oslone na tu tehnologiju. Ovaj novi model, Sotona 2, bit će mnogo bolji, jači i smrtonosniji. Ne želim da sada idem u detalje kakve su mogućnosti ove rakete, mogu samo da se molim Bogu da ne bude upotrebljena. Ali ono što je meni zapalo za oko čitajući tekst je ime. Da li ste zapazili da vojska često koristi biblijski rečnik za strašne stvari koje čini? Oružje sudnjeg dana. Smrtonosan kao đavo, Sotona. Zašto Sotona? Zašto ljudi kada se nečega boje poistovećuju se sa Sotonom? Naravno, moramo se obratiti Svetom pismu i vidjeti nekoliko ključnih koncepata vezanih za Sotonu. On je prvo zlo u fizičkom obliku. Svetopismo kaže da je on krvnik ljudski od početka. Dakle, Sotona nije samo neki simbol, nego je stvarno fizičko biće koje je veoma, veoma zlo. On sa svim silama se trudi da to isto zlo usadi i u ljude i da ih tako udalji od Boga. On to radi kroz drugo, prevare i obmane. Zato sam Gospod Isus Hristos kaže za njega da je lažljivac i otac laži. Kao pali anđeo, Sotona je i vođa pobune protiv Boga. Treće, otpor prema Bogu. A njegovo ime se često povezuje sa ponosom, ohološću. Prorok Isaija nam govori da je Sotona želeo da se uzdigne do prestola Božjeg i da se izjednači sa Bogom. Sotona često deluje kao zavodnik. Četvrto je zavođenje. On želi da skrene ljude od njihove veze koje postoji sa Bogom, vere u Boga. I u toj ulozi on neprestano koristi sumnju da bi izazvao nepoverenje prema Bogu. To se dogodilo i sa Isusom Hristom. Sjećate se da je Isus u pustinji boravio 40 dana i postio. Na izmaku snaga mu prilazi sam Sotona i pokušava da izazove u njemu sumnju rečima: ako si sin Božji, reci da kamenje postanu hlebovi. Dakle, u ovoj ulozi on je koristio sumnju kao iskušenje. Svetopismo ponekad prikazuje Sotonu kao onoga koji pred Bogom optužuje nas ljude. Zato je peta karakteristika njegova optužitelj. Imamo primere i u Starom zavetu, recimo u knjizi proroka Zaharije, a također i u Novom zavetu, posebno u posljednjoj knjizi Apokalipsa. Dakle, Sotona se može smatrati izvorom svakog zla i vođom svih snaga koji se suprotstavljaju Božjoj vladavini. Naravno da nam se nameće pitanje kako se odbraniti od takvog neprijatelja koji ima iskustva u laganju i u varanju već 6000 godina. Na ovo bi nekoliko načina koje nam nudi sama Božja reč. Prvo je Božje oružje.
U Efescima u 6. poglavlju kaže: Toga radi uzmite sve oružje Božje da biste se mogli braniti u zli dan i svršivši sve održati se. Stanite dakle opazavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde i obuvši noge u pripravu evanđelja mira, a svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog i kacigu spasenja uzmite i mač duhovni koji je reč Božja. Sjećate se, na početku smo zapazili da ljudi nekada koriste biblijske termine za svoju ratnu mašineriju. Ovdje apostol Pavle radi obrnuto. Koristi vojni rečnik da opiše duhovnu borbu. On nabraja Božje oružje koje uključuje štit vere, oklop pravde, kacigu spasenja, mač duhovni koji je Božja reč. Drugi način je molitvom i postom. U Efescima 6.18 dodaje: I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete. Dakle, redovna molitva i post pomažu u jačanju duhovne otpornosti. To je način da se zatraži Božja pomoć i snaga u borbi protiv iskušenja. Treće je učenje Biblije. A poznavanje i razumevanje Svetog pisma omogućava ljudima da prepoznaju Sotonine zamke i njegove laži. A sprovođenje Božjih uputstava i čvrsto držanje za Božja obećanja ojačat će veru. Četvrto je zajednica vernika. A pripadnost zajednici vernika može pružiti podršku i ohrabrenje. Na taj način se dele iskustva i molitve jedni sa drugima, jedni za druge i pomaže u duhovnom rastu i jačanju. Peto je otpor iskušenjima. Naravno da je potreban jak duh i odlučnost, ali to nije dovoljno. Čitajmo u poslanici apostola Jakova 4.7. A pokorite se, dakle, Bogu, a protivite se đavolu i pobeći će od vas. Dokle god se ne pokorimo Bogu, ne možemo se usprotiviti Sotoni. Jedini koji nam može dati snagu da se odupremo iskušenjima je sam Bog. Šesto je prepoznati laži i obmane. Apostol Petar nas upozorava u svojoj poslanici rečima: budite trezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. Razumevanje i prepoznavanje Sotoninih taktika može nam pomoći u odbrani. Sedmo, živeti u ljubavi i pravdi. Prorok Mihe je poručio: pokazao ti je, čoveče, šta je dobro i šta Gospod ište od tebe, osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smerno s Bogom svojim. To znači slijediti Božje zakone ljubavi, pravednosti, milosti. Na taj način stvaramo štit protiv Sotoninih napada. I za kraj sam ostavio najvažnije: poverenje u Božju zaštitu. Sam Bog je dao izjavu koja nam treba dati snagu. Isaija to piše o tome. Ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću ti i podupriću te desnicom pravde svoje. Verovanje da je Bog naš zaštitnik i da nas čuva doneće nam mir i sigurnost u borbi protiv zla.